Bena POV karon chiar ve thung don ani then khatan chuan he om mai theya ma se historia hen mun poimo taka chan ve mi awangin tin a story ti sei nan po atangkai ve a kan ron chiar don ani lo ngai thazel turin ka som chewa o chuan min han like sak le phot teu che chol nula bung som ni pani na chiar chun zomang silong ka om thlak nuwa karin ain ka kal tlunga kan coach min du sak emema baise ayarangin first team min zom tira kamets ma sabera minute tlem te chau khelin goal ka score le ngal kamu mang zong zong kha athleng dik ta vek ni mai in ka sia kamit thla noi ron lang hala chuan kanu po fapalak lak lo ve tak kha engtin nge puitlik takin min chher thayang tina ngai tu na sa thina footballer ni tur hian min du hau lova ma se football chau hian kanuna siam that thai arina wangin phurzan lo khan academy a min da ta khania ka pet gol chuan noi number du ber chu camera ma ka soa kalu don khan van lam kokin pathian hena kain hlan ve thlapa chuan he kamits ma saber he kanu tan ka hlan bokani te chuan pathian in malmin soma gol lu tak ka thok chuak ta khania silonga chung kalar ve ngal hata tin mizo in fiam na news jiak tu te hawin min fakna sabok nuam ve takani noi chun kanin khel chu alo en ve ngem tin ka ngai tua ma se media lama tangin engema page velin min lo biak ve renga wangin ka be mai theilawa ama zokin min ron belawa ka pet gol chu min ron lompuya in khel chung chang chu thiam lo hle thunga yellow card ka hmu te chu poisa choi turanga min ngaya alo hlau thong lutuk ka nuya zaru vio mai ma se chu tia ka chanchina ngai ven ve chu kalim ve veng veng tik tak chun ka star na rei ve to e mani ka du zia le ka star zia ka shil fawa ma se enga ma ngai ngai lo nang chu ka thiani nia min ti se la ka bai dong du chuang lo ma se ka du thui ro ka shil to ngai lova chu ti rol chuan a bialpa a star thin hriata chung chang chu min soipui ro chuan engtin mo tak hian ka thin lung hina ve zok thin ma se chu po chu ka soilang ngai mang lova noi thian ni mai chu ka tuma ma se thianang tak tak ka om don hian kanin kar thon thu thian maya top tur hi ka phal lo ani thil tam tak ka ngai tu chuan biak to lo mai te hi ka du rum rum thina dik tak chuan lak lo zok zok ka ni bik mi lova keima hi ka har le lutuka ka ni phong bok sia mai che du chi mi zia hi ka nei lo ve lutuka ka kul lo ve ro puisi hei wang hi niang nui hian min du thailo ka uang renga rem lo in ka kher sia ka tilang fawa kan tla sa khan ka huai ve thin box sia nuin engema poina to deuh khan hei mai chia chon neuan nei thin hi mi ne na anin hnial chang te hian lo ti boi to su te hi ka lo wati top thina khang te kha ashele vek zela alom lo ni ka ring college ten kal nuwa chon ka du zia po ka tilang ngai to lawa tin chance po om to lo silonga ka om nu phei chuan keima po hi ka zal ve deuh towa a ma ri phor ang kha ka ni to lem lawa ka tuina ber le ka tum ber football lama hlotling turin kong dik ka zo chho mek zel bok nen ta chun ken sorbing ve le a kanu te pon lom ve tak zet ka hun man dan chu le khazir training gym tiang chu ni deuh renga ka chaw ve thin khop mai ma se ka hlimani mizoram lama sports page velin ka chanchin an jiang zia ve ta ka chuan min hretun om ve neu newa IG apo followers te ka nei tam ve to lutuk nula po min ron betun om ve ta zeu zewa ka class kal pui hawa po min lo star ve reng thin tu te po an lo om ti ka hre an mani nan ron soya tak tak nemo nge tun haya ka hlotling ve deuh ni nan ria min du der zok po ka hrelo biak chu ka be ve zela ma se thu taka kala du lem lo sangi khang hun laya kan biak phak up kan da lo te ngei pon min ron bia in kami zia ti lo kha chu adu thin thu te min ron hril ve hial mole ka thil ti laya chunin sorbing ka duwa tin ram in hena tangin hriatale nui anin then ti ka hreboka nui lo chu mai chedang hi ka ngai zong turin kala ngai tu chin ngai lo nui bulak lo soi to angin anu thloi huna tala bial pa ni katum khania ma se choi ro thleng tak tak lo se anu lat lai nge ya ka bial nu ni ve tur hian ka du ni ma se ani la hian min ko mai sia a chang le angai zong te min rel pui shepa au ma mina tir dan le anu hauna te ron soi chiama a chang chon toy mo min te moni le te hi ka tirum rum thin mani to ka hanin lak pa ve nak la ya chu nu ngai zia chu ti vel han ngai thla ka mani chu vin le trip ta che han ti ngai vel thin hi a boi thlak thin ma se noi mi zia te hi chu ka du ni
kan tim tan chon sapa tangin kan lan ve ta zeu zeu renga ka dream pakhat chu ka ti hlo thling to phota adot le chu ai sel khelani hairo a har ve via wangle mase tum chon thailo om lo ka thokrim ve boka next a hian Aizawl FC homa kanin khel dona ka phur to tak zet noi po ka shil do lo sports atui lutuk lem lova a hriat po ka ring lem lo thei to pin ka practice a first chang ngai turin ka training a coach te mit lak tum ranin ka khel bok hostel ka ompui ka gorkha thian pa anjan chon min support tha em renga ka thei top chu turin min fui renga a pei vak lo trom point extra training ka du chuan min kalpui mai thin ani hi van duaya senior team lu na chance kan nei ni kan game khel don kha nain hliam hlova a khel thei lova tun a reserve team ala om vein ka thlenang thlen ve chak tho chumin shil fawa roommate kan nia ka thian pa ka tin hual palang ti hlawin first team ka join thei po chu lom tak angina mulai chon ka lang du lova atan hun thalain her chuwa ve tur thu ka shila entikai mo kan line kop du nanga India team a kan line khel du nang tin ka shil thin kanin ti phur chapa te chon thei top kan chuwa dun ve thin thlai kha chu anjan nen training ground a chon kadong nu fuala free kick vel petin kan la tin asa hle ground and goal tuin ho to turin min ti hiala kan ho chon ei tur chu kan room a chon an lo da vek to a kan ei ve ngal maya hostel a chon le khazir khani le maya mase kan hostel hi in khwa khir burang chi khani ve lawa kan thu thu ni ber mai mase midang nen zirna sa sia zir ve lo bi khan wam thin si lawa kan pan hi chon le khazir chu kan pe lo thin hle a kan han zir dona football chung changa bok kan lut le thin chu zan chon thla eng ruya Mizoram lam karin thira kalunga le ngai mai ka thian pa hian gitara per thiama ka thian pai Darjeeling lam mi nia mizo tonga thiam ve soi soya ani hi chu ano pan lai tangina omkol na sa veya tong la thiam hnem pa nga ya mizo hla po ngai thla ve fo mai gitar chu per tur le mizo hla satoren ka tia mani sak to chon a thiam lo thu chon min changa zoram ngai hla ka sang ka tia a thlu khan zir tir chapa a per thiam ve le maya zanin silong tlang chhor thapuyeng noya piana zoram mangai berte lena scholarship ngoya zual ti level chu alo nui var thina amoi ti niang voi som ve lai kan sa min sak pui ve thei man hiala chu zan chon kalunga leng tak zet nui chu ka bia tha en zia te ka shila ani chon ushia ta ne na thlan thlir dun thin thu te an meng le matan thla pui le rc te ani thu te chu soya engtina motak hian kana zoka text te chu ka phur lo ma se mi pa mu tin thak zung zung ni ka du lo wangin ka thin lung na ve zok po chu ka zep plata ka lung len ema wanga ka han biak zok chuan a lung len thu le thla a he na wanga a bial pa hluya hriat chu thu chu min lo hril ta zok da ya ril ru chu na in akal thui ve du khop mai chu da tang chuan kai ni chu kan rem ve thei don lo engtika ma kanin ngai zong ve thei don chuang lo ni hi ti na ril ru ka nei chhota ni thian ni chu ka tlin ka ring lo a chan chu huna kalanga bial pa dang ala nayanga a tharin kan na le zel don bai sei na chete po min siam ngai si lo atu ka tang chuan jing tina ka ti thin chu thlak bek bekin message kan hut chia lo tran ta phota message kan hut chia lo chuan ani pon min ron text lem lawa a hring nu na mun poimo tak ka chang ve ngai don lo ti chu ka hre thiam chho ani berang chu ka biak lo chuan min belo ve maya ka biak chaw in min piani berin ka ria kan hlut lo na hmuna in ngai hlut chop tir tu mai chuan kan hlut lo na hmun chu kalsana mun danga min ngai hlutu te kianga om chu a that jok ka ring ani chu lawa in du na hin nor loya wanga lo piang tur ni lovin thinlunga tanga chuak ani ti ka hre thiam to a ken du lui tir thei don lo nin ken nga ya chumi jinga tang chuan ka hlut na hmun ka hmangai football tan chau hunin siam ka tum ta ni ngor le zolin ka practice a Aizawl FC ma chon thai ngai tura in puacha in squad ta tel ngai ka tum ma se tun tum chu ko chian min ngai sak lo riau hian ka ria ka thian pa an jan chuan beidong lo torin min fui le chonga ko chinan mu chemo an ngai sak lo chemo nangma thaber lan tir rengla engtikai mo regular takin first 11 ni chang chho em emang ala malom kaipo junior team atangin kala bai fan hi bulkan tran don cholom le tin min fuya dikkati vio karin ain contract ka huma ma se squad ta hantel ve ta ka chuan keimani ai thiam lo coach ten an du sak nia hriat chuan rilru na ve thina lom engpo ni se ka bayanga theitop ka chuang tin anjan nen chuan ngor le zolin kan practice a mi ai main kan kala mi bakin kan tia tlaya mi ban nuwa ball pet kan zir dun le thin anjan ten chuan kan practice nain ang chi lo ma se an ban ma tum hian min ron pan le thina extra kan khoi dun le thin kan ko chuan squad tura soya Aizawl FC chu ka ma chon le thailo mel khop mai ka down ve roya sapa empo kom phak lo tur chu kan nuala ni kan ruma chun kan thian tun chon omin serin kan nei mai maya kan sa ko chungchanga te ti kan nei thina anni chu hindun nia kai chu christian kani
an sa khwana chu la pui thu ve takania keiro Christian apo Mizoram achun ada pol an ti turang khakania ma se football ka khel nu hian Bible changin ngana ka nei ve a thufing te bung som pali chang som ni pathum thorim na zong zong a hian hlok na oma ka soi mai mai ro chuan tlakran na mai thlenani tile thufing te bung som paruk chang thum in na te chulal pa kol tiro te chuan ethil ro man te chu ti ngei na omang ti hi in nganan ka manga Bible poka chiar tam pha ve hle kanun po min hroi ve tak zet anjan chuan an sa khwana an thu van chung chang te min ser ve thin bok kan biak in anglovin kan rin in anglo ma se eng sa khuwa po hian rinom na le taimak na hi chu lo poimo berweka tin nuna shim shim hian hlotlin na kailon poimo ber chu taimak na thorim na len sum theina hi ni chutia aizol ma chon ve thailo tura kain ngai to ka ngui viau lai chuan darsom pakhat vela kan ko chin min ron kol hlola kan striker meta khel theidon lo wangin keima chu a hmun ruak no khat turin min tia kalom lutuk chu ka au chuak hiala ko chuan a thaber lan ti rang che tin min fuin kol chu da ngala an chan chuan enge thulo mo omem ni ti in min ron zot pata phur tak chuan kalo changa aizola ka jin ve tur thule ko chin min ron biak dan chu ka hrila min lom pui ve hle a chu zan chon mu mang loin kan ti tia kei phei chu ka hel hol vek to a an jana mut nu po chuan ka che dan tur te ngai toin kameng renga ka chung te le nui ta thian ho mu chu ka chak le bok ma se nui la hi kala kala thin rim tlat bok si bechak viau mai la a thin rim la hi rem chang ala biak lo ve mai ka tuma chuti rol chun a thala ka kol tam tak chu ka en thina zan tam kamumanga ka bial nu anga ka mu thin te chu ka ngai to na ron thar war wara bai se na sang tak ka nei thin khania tuna chun bai se na bo zo to ni ber sia atu khola wara ma taka ground ka thlenga kan coach tele players ten ron thlen nu chuan kanin che bai hloma coach chuan nui sang hian inam pui te ma chon turin in pai to mo mentia ka chak to thule gol ka khung ngai tur thu ka hrila anui suka min chang chun zom lo te chuan phur takin training chu kan zom le ta ni herliam ve zela aizol kan kal khun chu kan thlengta thlona ka chuang tur te chu ka phur hle a kan ram ngeya kan ram football team te ka ma chon dona a phurum rolin a zamom ram rami chuan cricket min peng che a ron tia tin ka class kal pui hluiten an ron ti bok chu tiangin awai team min cricket kan pe thei le nem ka lai sak meng chu ma se kan fence ni nga yang ka ti chuan ram rami chuan te reng mai class 12 kan section a kan thian ho bi khan kan ron toyom bek ton che a ron tia group lama pon phur to le a ma se nuero a ron tong ve du mi lo kai po chun ka be bik chong lawa rami hne na chuan nui hen ron en ve tum lo mi tin ka zota ka en pai mai mai lo in du le en ro ati zela ka soi pui pai to lo a shim shimin in ti thiam lo de am ni tin min zota ka shelo in ti thiam lo po om lo kha AFC nen kan in tum don ti fixture vel kan paisan post lim khan min ron bia ka chaw buk nen ka lo chang toy de oniang a thin rim vaka ma se lal nui thin rim ta chu atu ka hin re le ngal mai zel sia ka thlem ta lem lawa tun tum chu enge ni hriat ni tun thlengin min la ron pe lo tia ka soi chuan rami chuan ka lo soi pui le don nia atia ole lo soi pui la lo en ngai teu tin a jersey tur po koron kan sak don nia ka ti chuan rami chuan karon kal pe lo atile he mi ta thian don han boi thlak dan hi chu o enge te thut zela ka ti wat ani chau jersey ron hon bik ati mak o ani te chu a special alom ka ti chuan a thani chu a sial lo ho chun kan ron en ve lo ngani mai lom a ron tile mak mai sia hi chu o chu tiangin jersey kan la dong tam hlei ne kalar tak tak hona kala ron honang che ISL ka khel huna phei chuan a hmunai ron enang ka tum sak vekang che ka tia tak tak o tina phur le hle a nui chi lo som chu ngai ngai tumang che ka tia te reng mai tin kanin biang chu kan du tok ria te chuan kan flight chu huna kan team captain nen chuan kanom dun chota ani hi kha sitlang wala nia arona ni mizo te kom hnem to a mizo thian po tam takana ya min kom nel thiam hle nge nge ya kan team a chun star player ber nia chuti chung chuan ain la hau lawa anau te ho mi kil koi thiamin min ti phur thiam hle a mizoram kan thlenga basin aizolam kan pan ngala hotela kan lut ngala match nei mai to tur kan nia kan relax ria silong lama boina enge moneu newa ma wangin kan kalma theilawa kan ko chuan chu kan tuarang te hlau hle a player te chu ha dam taka om turin min fui renga kan game chu focus turin min ti bok aizola ka chung te ka mu thei don le don lo ka zo chuan match zo ma chu khoya ma kal lo turan ni top engkim a hu ho vekin kan tiang kan thlen na hotela po tu man ron lang turan ni lo ati deuh maka a thu pek chun hial chi ni lo khong thak thak takani press conference te an nei zawa
zana chun nuin min ron pelhola kalom lutuk kanin belo rei ve dewa ka ngai man le mase kanin biak tam chun ka du na hi zual zel sia chu zan chun nui chula lung oi ho lawa in khel chu ron en ngai turin ka tia ke en dona lom mase in lama ka thu don lo aizo fc ka tran dona tipmak a jersey te lo nei thap to khoyami nge ilayami ka ti chun teu lo he tiang jersey leina tur ka nei ringami uma mi thian pa hi AFC staff a omalom ka dil tira atia min ngai wang chuna lo in pot sai na sa hlea min awel turin a thian nu Christian an lo in ring to lu tu khilo nia ram ram ite chu shil po lo shil tu lo kan tla so chun min tran don sia an bula po kal pai lo chun in he nu han lu lu rek zia hi chu o min tran ve mai la ticket ka tum sak vek mai tur chenia ka ti po chun tran miau hek lo che kai ni chu mi zo kan nia aizol kho kan nia aizol kan tran sop shrep cheu se ka ti nia ati chun enjoyang ka tia yes te reng mai alo ti kan chak chuna voi khatnan kan in dei tang ka tia angoi wangwanga ani in chak lawin aron ti chuak e cheng sak ni ka peng che ka ti chuan yes ka du zak promise aron ti promise mol puya kanin mudonia ka tia chuan a thai chuan in khil zuaron lut koila in thashun mel tak chuan atia ITI ya in son to tak coach le staff te kalo dilanga a thai chuan karon leng donia ka tia nui ne na kanin choina wang po chuan chu match chu ka ngak le zual hle ka tong traya ka mut main ka nu le pa te ka unau ten group video call kan nei le zoya kan captain na ron chuan ka chung te chu be ve boka filmin ti zia te tha min ti zia te chu soi ve lu ma min factor te poniang ka chung te chuan kan jersey chu an lo nei vek to a ka ming chuan na ve kan lo siam tira naktuk zana ron hak ventum ke chuan a za thlak ka ti chuan kan u chuan a za thlak lo lutuk kan chuan ma nak lai cha kan phur to te nia in khel zuar ron riek ro ipa puna ngai to lutuk che atia ka kaldon lai vel kha ka hrenga ka panin kanin hnial waka zu kalo in ve te kha athinarim hle a min bena tum hial ani kha ka pa khan tu nang hun hi ka thlen po ring lawang tong tam takani lawa kanin video call po chun eng waka soilo ma se ka ming chuan na ngei jersey have chuan a fa pa hi min chuang ve ni ti ka sia ka nu ka ul lek lek nia ka ngai to le ta ka nu le pa choi moina tur thil eng wak ka ti kala shelo reng renga school ala ni se ka sual wangin an kau fawa ka mai zial zu group wangte ka tlan bo wangte attendance ka tlak wangte in an kau fo thin naktuk san hian an mit mu lai ngeya a tha thayang pera chet ka tumani ka pa chuan tlak ni nge ya khel chua ka tuma gema che chun kain solving rengai thil dang zong chu in khel zoa ka ngai tu na chu tuk chu ka mu thei lawa midang chun mu hil vek to niang ka roommate kan captain ron thang har chuan kalo lameng renga mu chuan a game ma sabera zam thu te zana mut that thei bik lo thu te min shila hetiang game poi muwa ka voi khat first na turania sapatang te chon lut ve zeu zeu to maila tun hi chu adang lamani kan nam pui tim ngai ka ma chon dona ka hriat thei china voi khat nan ka pan ka in khela en don boka chu chon phurna le hu phurna na sa tak min siamani kamu thei lo chu ka thau chuak ta pa captain chu mu le maya ha dam dewa om tur le mu ma tura min tin min mut san le maya kai chu chu ti mai kamu thei chuang lo pon lam chu ka hoya aizol lo eng ut mai chu ka thlira kombo san rei ve ta hle mai ti te ka ngai tua ka le san le wang tur te ka ngai to chuan ka kho har lo ka ma se chu lam chu ngai tua man ka ni lo ka mut lu yangai tin kamua zai play in zoi te ka ngai tha kamu hil ve ta ni atu khwa wara chalfil tlang lama tang chuan ni ron chuak sur sura kan tim chu kan thau deuh vek to a aizol bo rok chu nuam hle maya khwa thiangin mu nuam tak zet mol pui lama kalin hun rei lo te kan zuk manga te chuan breakfast ai turin som pakhat vela kan chho le a abak chu relax time ani top kanom ha dam sia sia ya kan ko chuan video min entirin kan opponent tur team te kan zir chianga doi chuan min ron call thina kalam han lo a thin rim le don ani chu tiang in rami po tu call ma ka chang man lawa darnga vel chon group an lo phun na sa to ngang mai group a chon thu posin ticket chu rami kota ka dang engzang ai ni don ron chei chiangula ticket man galo ji pe yang kalman le ho man vel kha ka tum sak don mi lo cheunia ka ti ngala an phun nang nang loma min ngai ho sanga lu tuk chu kan nuya za hle lz te apui te treatin min treat ngal ni perin ka sia mi som panga vel lai chun ron kal don thu rami chona ron soya kan class mi sang sangi mel thave deu mai ma se min ngai sak ngai mi lo ai ji atun huwa min ron pe ve zeu zeu to ka ti khania min ron en ve ngai atuma jersey min dil tur thule ilar tak tak ma iming sign chuan na jersey nei ma saber nei ka du ti vel te chu private in min ron thila ole
local nge ro ti chuin ka changa game a bak ril rupe ka tum ri lo bur ni mai ramin he na chon ticket man chu ka gp ya group a chon kal tur ho chun ronin soi liama som chawan ni rami chon a hlep le hra mani ome he mi te thian dun sum du lu tu khi cho tin kan nui suka zanda ruk vela nia tim bas chuan mol puilam chu kan panta nui status chu ka ena kan nui azat le AFC forever tete AFC jersey hak na te silong la jonga ti el na te ka mu tura ti ni ngai tura ni a mang na sa a mai te chun hnai sen nge ya AFC player zotila pakhat ma shami lawang hardcore fan ang mai na oma world class footballer chelo bak soi tur she om silo mase kanin choi miawa AFC chu athan le zol don ti ro ka sia a mun kan thlenga kan jersey turvel an lo khai fel vek to a kanin thlaka ground a chon kan luta tu wa kan lom lo darsari vel chon ron kal khom tana tun ma angin AFC pon tran tun nga to lawa an how to pa politics lama lut vel hian fans tam tak an hot poni mai the tin kan ground om na hi apan na hlat ve wang te poni mai thei bok intrin ni hi chu inkhom zana lo ni bok nen en tu chun tam hmel lutuk lo mase amoi tok chu aizol fans chu anom thawa ka hoi chawa kan chung ko le ka thiante kan thenom ho te chu silong fans lam thut na chuan an lo thut thapa ka pa po kam hing chuan na ngai jersey ha in aron thut chuak velu amai ka thian te chu ka chung te om na chu kokin ka hrila kanom hmana tang chuan kunin chibayan han boka anin ron au boka anuam ve khop mai rami te thian hon ron thleng ve le ta an thoma thangal ngang mai rami chu a ho tu berani boka zam chai heklo aron ringal lunglunga FC silong tin aron au kan tim ming tal churon ria chen ve turania tin kan nui suka a ma se alo mom ve shim ka tim me te pon phur pha ve do chon ka ria dressing room kan pan chhole tur chu nui le khrisika mu nui chun aizol FC jersey chu in me ra tak zetani a mai ti sinero atire tonyang ka kal chhola chon kanuya en po min en thado lo he nu hi enge momin ngai em chan le tin ka ngai tua kanui saka anina ka lenga nga somnga vel pela atum rei om lo e mai tin ka ngai tua dressing room chu kan luta thupoi mo eng mo coach le captain chuan an soya kanin pai chuan in khel turin ground lam kan panta kana white jersey war zok chu kan ha ground kan lu che chu mi puen lo out dur dura mumang khovelo omang re ka kain chana kamur chuai thai khulam hoin camera thatok nen TV a live pe chuakin min lo tin ran ka mu te chuan kalom hi ni top mai thok kala hala kanin che bai lai te chuan ka zam lutuk mi pui po ka ngai to chang to lo hamri ka ritura in khel chu kan tranta aizol FC ho chun mola ni bokan tang khong ngang maya kan ne lo lam hretani an defender an khawin ton tlang an har sa le midfield an thunun ri boxi chuti rol chan kan defender te khel thatuma ni hlawa golero kan chu bik lo te chuan in khel chho zelin captain ball ron vor chu du thu samin ka kebula ron da kalo receiver rang lu tokin min ron chil ngala ma se ka pet chuak man mi puen lo out tura asira che chakal ka oilut tuk kan coach chuan ka ti that thu soin aron aw lo lowa ka konfi chho ve tiala first half chu topa dressing room lama po ko chachang leya a thin rima mati mai turin atong vina ma se kan thei top chua turin phurna min pethung kan lut leya kan chana tanga minute somni vela chuan left wing atangin sing chuan ball ron thlo lutin AFC defender hian tlana min phak lo ve dewa ka dok zoka ball du thu samin kala luta box chunga min ti thal topa ka pet man lo referee chuna ham tura captain ron tlan phai ngala anin nam chak chaka captain chun red ka turani thu soin a complaina ma se tudera referee chun min puwa ka thin rim lutuk chun referee chu ka wa chang waka kan captain chun min lo dangin min tlo tu chun min ron nam le kher chu kan boi ngala ami zau ber chon kan mi zau puite chu kain ti boi pui de rap rapa captain le kan teammate te kabula ron ting halin kanin nor nak naka aizol FC fan sau chon min bu na sa hle ka thinarim zual sawa ka tu der lo chiang bok e mani kan captain nen chun yellow card moin min tlo tu chau chuan yellow card tam huve captain chun yellow card tam mu thau chun engwangin nge penalty win pek lo tin ava complaina ma se kanin ti boina wangani thu soi kan captain chu lung oi lo hle a AFC player akhan yellow card muturan tam lutuk coach ron awin captain chu in thunun thai maya kai pok kul taka khel zel tur chuan min tia ka thinrim na nen ka zam to ai lova ka phur tul zok defender in min phalo ti ka chiang to bok kan norve to hlea corner kan hua kan peta ma se ki parina lo mana an ron norle thu ta chuan gol kan chuata rin zola chuan ti golin
cái chú cái down đeo ngal rồi à aron chú lâu phain hun ala top lâu a top thlengin kan bei tur ani aron tia minute som sari vela ni tawang AFC zone sapan siama time an delay na sa hle a in khel lezelin thu ball min ron pelea angai bokin min titulea referee chuna ham lea penalty box chung chia chia ni captain chon referee chuwa din chilin vai ni ti tluk na ni kha engwangin nge red card ti pek lo tin thin rim takin avan hela ma se referee chon engma ti chun zom lo kan penalty pe tu hi kan captain ania ma se ball chu lain ka kuta min ron pe a I chung te mu line goal khung ro le aron ti kalom lutuk penalty pe tur chon ka phaya mi puin aw na sa atam jok chu Aizawl FC fans an ni wangin min bu thom po ring hle ma se ka jam du to lo hamri ka ria keeper vailama ko zetin ka peta a goal chiang lutuk ka chung te lama chon ka tlan phaya captain chon min ron umin min ron kwal homa ka pa po ding me win ban a pharve ti chon van lama chon ban pharin ka pet gola wang chon lom thu ka soya coach point min ron koin my boy ti hial min ron kawa kalom tak zetani huna top trepa kanin norton hle kan captain chon golan shot chu tluk paina banin adanga referee penalty pek baka ava complain na lama chon red card pe kan thin rim lutuk referee chu kan bor ngal tu wa ma se thutluk na so sana tum lo captain chu pa chon AFC player pakhat nen an vain te boy zuya ke chu kala no panga kala phur bok nen referee min tran lo lutuk ne ka hriata wangin ka watlan phei ve a kanin te boy le nak naka min ngai tu pon tam ve viawang ma se kan sum thailo ka thin rim chu ka che phutani kan ko chuan kal ngal tura min tin min nam sona ka te ro ka mulo lo rin zola bok chu ron ding chokin penalty chu peta a goal chiang kher mai huna top chuya referee lama chun kan watlan khom hala ma se thutluk na chu siam fel vek to a ziom to lo fair lo tak chun kan chak lo ta ni Aizawl FC player te chun min ron chi bai sap sapa kai chun chi bai chak na po ka nei lo ka ngai hle a senior player pakhat chun I thalu tuk tiang kha chu game chunga chun a thleng thina pon lama ngai to zui tur ni ngai lo tin min kwa in khel thatak zet tin sang tak thleng turin du sakna min hlana ka chung te le ka thian te po ka en lo ka kal to pa dressing room chu angui rui mai coach le captain chun thun soya chaklo hi football ken telania kan chaklo na tang hin kan in zir turani kan main khel lom le tur kan ngai to zo ka tul match liam ta ngai to zui tul to lo tin min fui phura kaipo ka zia ta dewa coach chuan goli khung boka I chung ko bulai riak thayang zanin chui free ang o tin noi sang chon min bia kanu telam pan chon kalin kanin kwa ka pa chon ka khel that thu min shil bok chuan sa sangi chu ka jersey chu ka pe a rami lo treuna sa le to ka tran to om lo che aron ti muk nang te chu flight ticket ti hlo don kha ka tia thla te kan la hawa Christy le noi chun ron kala min ron chi baya ka ho ma an ina lut koi zoi tur chon min tia kanu te chu shilin noi le rami Christy le mi pa pakhat ten chuan kanin zui chawa rem thangan tin in ka ria in khel thiam mel takani sang sangi chu ron kalin kan panhin midang tel lawin thla la donang aron tia ka jersey pek chu ron tilangin thla kan la dona noi chu camera ken saktor chon la te zui rami nen chon an nerna sangang mai sang sangi chu kala kha nu in la felikha engi ron kalvea jersey te la pele ngal an tia an thin rim le ngal hoi ham an wa boy thak don tak ngwang chang chuan scooty dan lam chu kan pan hawa an thian pa la chuan ka that tok lo na lai min hril renga scooty pak na chu thlengin Christy scooty chu ka khala noi chu ka phura ramile Chrisin ronin phura rem thang an ti chu mai na ron tlan thunga ole khati zong kha ni sela tuna ka chir lai me kendar som pakhat velania zanrea hen ko o chuak thalai theilawa chu wanga chuna chir thin kania ma se naktu khojina hriat le si lawa karen en hun chuin kan wa chir luini tun bik chu benani wangin bena POV ni wangin chumdanga kan la chir ngai lo wangin a boring de mai thaya ma se historia hen soitong khana poimo vesia next a chuan nui le hriata POV zia kan tum thung donia eng po ni se angai thla ka nuam emo nuam lo emo hei chenin ngai thato kalom em ani in pe chun min lo share sakula like khachu min lo ti sak nge ula chuan min lo comment sak le chat bok do ne